Dobar vam dan, sirotnjo moja, dobar dan zatvorenici, dobar dan glumci, sjaju i bijedo Bosnivuda. Dragi moji, šta se tu dešava na KCUS-u? Za godinu dana 19 radnika je samo otišlo, a 12 ih je dobilo otkaz. Ne znam da li znate, ali federalni revizori, češljajući poslovanje Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, na čijem je čelu naravno Seka Sebija Izmetbegović, general direktorca ove zdravstvene ustanove, utvrdili su, revizori, brojne nepravilnosti zbog čega je ova medicinska institucija dobila mišljenje sa rezervom. Osim, dragi moji, što je utvrđeno da u državi siromašnih generalna direktorca ima platu od 8.500 kermi, skandalozno je da je KCUS precijenio svoj financijski rezultat za oko 1,1 milion maraka na način da su lijekove i potrešni materijal koji je na KCUS-u kao svoje vlasništvo do momenta potrošnje skladišti Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja KCUS evidentirao kao svoju robu i prikazao ga, dragi moji, kao vlastiti prihod. Kao što vidite, malverzacije i prevare. Osim toga, dragi moji, utvrđeno je da je 2022. godine, odnosno prošle godine, u kliničkom centru radni odnos zasnovalo 116 osoba. Najvećim dijelom pod konkursu iz prethodne godine, dok je za 131 osobu prestao, dragi moji, radni odnos. Dok se 19 prekida radnog odnosa odnose na otkaze na lični zahtjev zaposlenika, 12 zaposlenika je dobilo otkaz jer se nisu ponašali, za 11 zaposlenika utvrđena je povreda radne obaveze, 5 ugovora okončana je istekom ugovora na određeno vrijeme, 3 radna odnosa okončana su smrću zaposlenika, a 1 zaposlenik nije zadovoljio probni rad. Naravno, naveli su to revizori. A kako i da zadovolji probni rad, dragi moji, kad je na čelu KCUS-a trenutno, iako se nalazi u svim mogućim skandalima, naša prelijepa, predraga, prepoštena Sebija Sultanija Izmetbegović. Eto ga, dragi moji, što se mene tiče i što se tiče ovog videa, to bilo to. Naravno, ako vam se video koji svaki put, lajkajte ga i podijelite da dođe do što više ljudi. Ako već niste, pretplatite se na kanal, kao što vidite isplati se. Također, ako želite, pridružite se obitelji, odnosno postanite član kluba i do idućeg gledanja i vidim, se.